Assalamualaikum урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019-жылдын 28-сентябры. Рим мал базарындагы япошкаларды бааларын билип беребиз. Андыктан баштайлы. Көңүлдүү экранга көрүңүздөр. Honda Accord жылы 2003, объем 2, коробкасы автомат, $6300. 0505 95 93 95. Toyota Wish жылы 2003, объем 8, $6000, 0704 90 05 80. Сколько Honda Fit жылы 2003, объем 1.5, $5500. Идеальное состояние. 0508 71 71 77. Toyota Wish жылы 2004, коробкасы автомат, 2 объем, расход жүзүнө 10 деп жазыптыр. Автозавод, камера заднего вида, $5500. 0470 90 21 00. Honda Fit 131 000 пробег жүргөн, жылы 2004, объем 1.3, вариатор, $4800, 0474 59 52 59. Subaru Legacy 162 000 пробег жүргөн, объем 2, $5200, 478 00 90 85. Honda Accord Levure жылы 2006, объем кайсы бекен? Объем 2. Объем 2. Канчада атасыз? 6'da там түшүп берем. Реально алган адам болсо. Телефон номериңизди айтып коюңуз. 779 59 39 00. 59 39 00. Honda Accord Pro жылы 2002, объем 2.4, $5700, 0500 07 38 38. Açma.
Honda Accord іздегендер болса көріңіздер. Отырыштары да кожаный екен. Içi дағы таза, сыртынан да кузовтары таза. 2-4 объемдегі Accord іздегендер болса көрсеңіздер болады. Toyota Estima жылы 2002, объем 2.4, коробка автомат $6600, 0707 38 87 62. Honda Odyssey жылы 2002, объем 2.3, $3900, 999 99 90 91. Toyota Estima жылы 2003, объем 3. $190 пробег жүрген. Монитор, задний камерасы бар деді. Үстінде 2 люк бар екен. $8100, 555 25 25 52. Япышкалар тарапта өзгөчө бір сонун мерс тұрған екен. Бұл да оны көрсетіп қоялы дедік. Көріп қойыңыздар. 59 000 ғана километр жүрген. Жылы 2000, 3.2 объем коробка автомат, $12500. Без вложения деді. 0708 51 35 14. Toyota Espesio 2003, объем 1.5, коробка автомат правый руль, $5300, 0707 20 55 74. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8 коробка автомат, $5100, 774 63 31 87. Subaru Forester жылы 2004, 2 объем 5 турбина, $5600, 0703 42 42 86. Toyota Mark 2, 169 пробег. Жылы 2004, 2.5 объем, D4 мотор. Коробка автомат, $5000, 0709 67 64 60.
Онда бұл жерге температураны тексеріп тұрuvchi датчик дагы коюлуп тур. Honda Accord жылы 2000, 2 объем 4 мотор. Коробкасы автомат Tiptronic, $4100, 0500 43 48 49. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендаштар. Бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жок калмаса лайк басып коюңуздар. Кийинки чыгарышты күтүп туруңуздар.